Ningizimu Afrika sibonge sesikhona la kwaDukuza Hospital la sithe masifika singena khona sabona ukuthi inkohlakalo ingangozulu alana akuseyona inkohlakalo sekubugebengu lo sebeyathatha basantshontshe sithe masifika into esizwile singakafiki la ngihamba no Honorable Ngadi sithe masifika la bese sinamahemihemi sesiwazwile ukuthi ama-cleaners asebenza la aqeda ngisho unyaka engakaza hola kodwa abaphathi bala bayahola inyanga nenyanga kubuhlungu ke lokho ngoba namanje siyabona senzoversity bayabiza bathi abaclean kodwa manje umhlinisa kanjani umuntu azifala ondle ingane zakhe angakwazi ukuhola sithe masifika ke banqaba ukuthi singene kodwa ngomthetho ohulumeni sakwazi ukungena ngoba phela we are members of parliament sizokwenza i-oversight unannounced oversight uma sifika kumphathi wakhona la uMakhosi CEO uyabaleka ke akafuni kanti u-deputy director esikutholile ukuthi uzwana nonkontraki wama-cleaners ubona ama-cleaners njengayithola imali yabo no-deputy director la ekhaya umngani wakhe kuthiwa ufike ngabahoyela abasebenzi uma inkampani yakhe iba nenkinga afake enye inkampani approve futhi okungeyakhe njengamanje sithema sifika la wavele wasibalekela washona emva kwesibhedlela uthema echika usephume ngegate wabaleka sizomjaha ke sibe live simbheke ama companies akhe sizowa expose ukuthi kahle kahle yena la isibhedlela lesisekuyesakhe yebo ufike ulutha kabili ufike walutha ukuthi akathola umsebenzi lokwathi nje sekuyiminyaka uyena osebenzayo la inkampani yakhe njengamanje khona phezulu kwalokho eseluthile uphinde lutho kwesibili bese edla amandla negazi nezithukuthuku zabantu bakithi abamnyama abahluphekile abaswele ukuthi bazophilisa ngani ingane zabo bayasaba manje abazi bazonjani ngoba kuthiwa nabasebenze kuthiwa basayiniswe ama contracts manje kuthiwa ama contracts abasayina bathi baqala ukusebenza mhla ka-1 April kodwa sebenesikhathi basebenza ngoba abakwazi ukuholelwa basebenza kuqala ngo-2020 kodwa kuthiwa 2020 sesibonga ukuthi thina baholile nge-15 CEO wakho umsebenzi awenze ngendlela bonakala ngani ngishiswa yini ukuthi awenze ngendlela indlela osingenise ngayo kunento okuyihayi wena aware ngale nto eyenzakalayo akukho kusho ngoba njengoba usikhiphele ukuthi since 2012 usebenza uroli ngani okwesibili CEO konke lokho kwenzakalayo kwenzeka ngaphansi kwe-leadership yakho and uyakwazi akukho futhi okwenzayo nale information esibuya nayo manje kwena sihambe sodwa bekufanele ngabe sicontrol wena sihanjiswa wena kuwo wonke lamawadi sithola le information siyitholele thina kodwa ugovernment ubeke wena la lesi sikhundla wasikhulekela wasicelela wanikezwa kodwa usebenzisa sizobuya manje ne-information engabe wena uyizwele wena ngoba nawe neyakhe report ufanele ngabe uyayenza okusho ukuthi lama contractors ala wena uhlangene nawo eyama cleaner nale yama security nawo wonke ama contractors akhona ngoba kunama resources abangawatholi wena awenga lokho ingakho uzivalele la le issue kodwa le yama yes ngiyakuzwa mama yabanje ngamanje nje yabo part of it awuyona iphathi uba kanto there are processes that are involved when we have to award a contract ama contractors but CEO if ukufika i-contract ngeke uthi awazi ukuthi wena into engena la nje no i-awarding kunama contractors yekele ema-awarding ngikhuluma mina ngama-contractors akuleli ceke uawe ngayo yonke into uawe ngayo yonke into awukwazi honorable
ngiyacela Yeah. ukuthi uma uthi u-shooting aware ngazo zonke ukuthi ngaphansi And kumele futhi ube but ngicela ukuthi I'm not involved kubani ozayo Ehhe. but there are processes that are involved. Okay Ngicela ke nje nasi-ke isibhedlela yabo lesi sibhedlela njengamanje esakho